Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a cheer tu si lian sang puya Health Minister Dr. Alal Thanglen Hovin Khan Consultative Committee on Health and Family Welfare Department chuan Aizawl khopui chunga government quarantine facility then khat antlo Sports Minister Porobat Romoi rote chuan infirmi te tan sarkar hnalak tur zongjong group B hnoilama za panga hausakna dan siam tharani thu Union Sports Minister Pu Kiren Riji Juashil Prime Minister Narendra Modi chon thalai te chutun lai sum dona khovel dangnam chak taka hian thiam thil neya in tuai thar reng turle an thiam thil tipung zel turin cha sarkar la pichon COVID-19 ve en koldam za chu za samruk pathum point pani pali atling to ti asoi Health Minister Dr. Alal Thanglen Hovin Khan Consultative Committee on Health and Family Welfare Department chuan Aizawl khopui chunga government quarantine facility then khatan tloa Consultative Committee chuan quarantine chungchang chu film khurle khawle zola kalpui turan ti thu soin Mizoram pona tanglo hote chu athei chinchina Aizawl quarantine thin ni se tha antia ardeng trauma hall an chusan nuwa Aizawl pona ho tur an ni chuan an hona tur district le khuaba ka an paltang tur district thune tu tenen tang hova lo wilson zom tepo tula an hriat thu soin ardeng trauma hall tanga hong tur tepo sarkarim anzom tur dana siam te chu anma ni mai ba ka midang te tana himna turani telawangin uluk tak le film khur taka zom nge turin andu ti an soya vaireng te screening point an thana tangin Mizoram sarkar dan siam khau taka anzom angai ti soin mimal lir thelo hote po an cholna le ele in thlengin khole tui tha anina angin film khura dan zom thaturin an cha ani heiba ka hian consultative committee chuan BSF te chu sarkarin quarantine dan tur arwam mante khauzo ka zom turin an thrila abik takin an chevel om khotang mi puitele local task force tenen har satna an nelo nan film kun le turin an thrilani Aizawl quarantine center sang the medical team in an vil renga quarantine facility khungshan te khungshan an atanga ninga tangni somin kara swab sample lak sak thin an ni a quarantine hun ni sompali an manzo hnuwa an sample test negative ani a insuel na an nelo chuan in lama strict taka mani in kulturin swatir thin ani Heng quarantine center te COVID-19 Committee on Psychological and Social Guidance member ten uluk taka vil rangin no pang quarantine mek te in omtleina turte ba ka ril rulama harsan nete atulangin counseling an pechina quarantine center omte hian ele inama social an nelo bok Consultative Committee chuan quarantine facility sang te enkol dana lung ol thak an ti thuan soya Mizo mi puiten sarkar thupek ansom thata wangin state dangnen khaikinin COVID-19 veipo an tlem hle antia Mizoram COVID-19 ve mek somseri pako zinga somruk pali chu namdang sipai paramilitary force te aniti soin anni po film khuru le zol turin an cha ngal ani Voin Khan Mahmud le Sersip district ka VC in Khanlo om tur electoral roll man tur buat sai chungchang soi howani Mamita chuan district election officer DEO Dr. Rozam Hovin Mamidisi conference hall in mu khomani a DEO chuan VC election lo om tura in khana fel file thiang him nei theina na in buat sana sang te fel file taka kalpe ni thu soya COVID-19 shileng mek awangin VC hun kalmek to state election commission chuan kumin September ni seri thlenga po se thu po soin VC in khan hun chu ani tak sarkarin la puang lo ma se in thang thu theireng an awangin official te po inding renga om turin acha ani voinin mu khoma tarlan ani dan chuan mami district chunga VC somkua anom meka sub village som pakhat anom bok village council draft roll marchin thumatar chu alan danin district chunga vote nei hi mipa sing thum sang thum zani somruk pare le mechia sing thum sang ni za som seri paruk an vain singruk sanga zali somli pali ania in sing ni zali somret pret om mek bok kum sang ni som panga VC in khana tanga vote nei punna hi mi sing khat sangli zani somret panga ani sersi papo DEO Kumar Abhishek Hovin DC meeting room a summary revision of village council's electoral roll sangni somni nei mek chungchanga in mu khomani a election officer pu vanal machona chuan malakna anne to tlang puita soin marchin som pathum khan draft electoral roll ti chu ani to a rolla indalu dil na hun po khar to ania siam thatngai te chu ERO le AERO 10 siam tha im tun thani somni poko hian final electoral roll ti chu ani angati voina meeting a hian district chunga ERO le AERO te ba ka tongai po sang ayo political party ayo tele chanchimumi antel ani National Highway 54 Aizawl na tho chho meka Longkai district chunga po engemaw chen na tho ani to a tundin hmuna kongpui chhelutuk chungchanga nimin tlai khan Longkai DC chuan NHI DCL ho tu te akom DC hian Longkai DC na azoma tangin NHI DCL ho tu te tum ni akom na ani to a kongpui zau na anna tholo na laya kongpui khona selutuk
kal har salai te siam thaturin alo hril to a hemi bo zui hian engemaw chen chu contractor po hian an thok to a heti lai hen longkai le calls over sin car abikin 71 RCC le bong kon in car chu kongpui chelai tam zualin lir theitan po mun then khat lai chu chet sol pal mai hlau thon omte po awma wangin longkai DC chon NHIDCL ho tu de chu longkai le calls over in car kong chezol lai chu thom thaturin a hrila helai kong thom that na thok tur Mizoram technograph ho tu te po bepop ngalin thilom dan a soipui ngal bok NHIDCL manager pani MD Zir Raman le Pranab Sinha de zon athayang anga mala ngal an tum thu DC hi an hril ani COVID-19 shrilenga wanga hun engemaw chen inkar khip kalpui ani hnuwa sarkarin inkar khip athla zelen tak deuh hnuwa lungleya chuan kunho thok tu sang ten an hna an chunjom le to a hengzinga hian furniture works lam khoi tu mystery te point na tho tur anin dialog ti an soi lungle furniture works nei masaber pol puram moe chuan kumsang kas go somret pali vela khan Mizo mystery ten office manu chi sang ba ka thir manga thil siam thlengin an khoi to atia Mizo mystery te an thiam to a sarkarin an thil siam te leisak zongin ma lak ni se chu Mizo thalai le Mizoram tan carpentry industry hian masona aw ngerin ommati lungle hian carpenter workshop somni vela oma kongpui dunga ani fura atlang puin Mizo de vek an thoka mystery hian ni khata cheng zasari vel an lo ani DC in pukpuya workshop ne te ta na thona omthena tura sarkarin sum tam tak senga in pum fe tak asiama ero workshop din anom lo ti thei ani Union Sports Minister Pu Kiren Rijiju Hovin Sports Ministers video conference ven khan ne ani a hehun hi Union Sports Minister Kiren Rijiju in kai showin COVID-19 awanga harsana chungchanga Sports Ministry tanlak dante asoya Olympic sangni somni pariata chon India in top 10 position achan ngei theina na tanlak dan turte soi hawani Mizoram Iowa he video conference tel Sports Minister Purobat Romoi ro te chon Mizoram sarkar le mipuin sports le thalai te masona an ngai poimo awangin sarkarin Mizoram sports policy sangni sampako dong thar atia sports to industry din huna hlangkain Mizoram State Games po mumol taka kalpui chhotran ani ba ka infirmary te tan sarkar nalak tur zongzong Group B hnoilama zapanga chu infirmary te tan hausangna dan siam tharani ati Union Minister Pu Kiren Rijiju malak na Khelo India program herrema siam that ani chhomek chulom omati thu soim COVID-19 dona konga Mizoram NSS NCC le Bharat Scouts and Guides 10 thei to pan chu thu soya sarkar ba ka OMA tele ko shantem COVID-19 dona konga nasatakin ma anla a Mizo nuna betlat to mo na hlutzia alang chok na sa ani ti asoibok COVID-19 awangin inelna buat sai the anilova chuti chungchuan fit Mizoram malak in home fitness program nung taka kalpui ni in mitam takim anmani in chunga exercise an la a governor le chief minister te po midang ti mu tu ani atibok sports minister chuan online jump rope competition buat sai antum thu soin Union Sports Minister chu jump roper thiam tak ani anga online na telve turin som boka video conference a hian sports minister his sports secretary Pu Aizawl engmoi le official dangtenan troi om ani Mara Students Organization chuan Siha District Airtel Signal a chiat lutuka wangin Airtel tawaran kharsak Siha kan correspondent soidan chuan Siha District Airtel Network Signal chelutuk awanga mi puin harsan an to mek chu sutkian ani theinan MSO General Headquarters chuan malula to thin ma se masona hmutura omlova tunlai hi COVID-19 thileng awanga in kharkhip ani awangin July 10 online class an kan sadlai ni a online exam mason po tam tak an oma signal chida wang hian July le mi puin harsan an to ka hei Airtel company in an sutkian theinan MSO chuan Siha Airtel Tower zongzong kharsakin company lama tanga thutharlom om halo chu kharsak antum ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan thalai te chu tunlai sum donno khovel danglam chak taka hian thiam thil neya in tuai tharreng turle an thiam thil pungzel turina cha Voina Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 10 World Youth Skills Day an manna het huisen Prime Minister Modi chuan thiam thil nei chuan top china nei lova hun kal zela apun zel baka minol puilaka min thlir sang tu ani atia ele bar zon na mai ni lovin nun nuam zok le phur zok ni tina min e tir tu ani atibok tunai khovel in thak chak taka hian thiam thil nei bik mitam tak mamo ania abik takin damlo en kolna lama theina sang taka omani atibok Prime Minister chuan Ministry of Skill Development and Entrepreneurship chuan khovel mun sang sanga thiam thil nei mamo ani dante adong chok to hei hian ram chunga thalai te tan an mamo shirna konga nastakina puyani atibok Sarkar puchon COVID-19 ve en kol damza chu za samruk pathum point pani pali atling tot esoi tundin huna damlo nuai nga sing ko sang ni le
somthum pani enkol dam anom to a darkar somni pali lem ta chung khan dam lo sing ni le zanga som sari pani enkol dam an ni a tuna hen dam lo enkol mek noi thum sing kha sang ko le zare somli an oma union health ministry chon darkar somni pali lem ta chung khan covid 19 ve thar sing ni sang ko le zari somni pakwa mu choni thu soi heti hian rampuma covid 19 ve to hin noi ko sing thum sang ruk le za somret pakhat an tling to a ni khat chungin damlo zanga somret pahnin an thi puya awain mi sing ni sangli le zathum pakoin an thi pui to a hei damlo za ta tanga chutin za zela pani point paruk bial ania state le union territory somthum chu rampuma thi pui cho rol ain an hiam jok ani Chanchinthar seti topna na tlang pui Health Minister Dr. Al Thanglen Hovin Voin Khan Consultative Committee on Health and Family Welfare Department chuan Aizawl khopui chunga government quarantine facility then khatan to Sports Minister Porobat Romoi ro te chuan infirmi te tan sarkar halak tur zongjong group b hnoilama za panga hausakna dan siam tharani thu Union Sports Minister Pu Kiren Rijiju shil Prime Minister Narendra Modi chon thalai te chutun lai sum do no khovel danglam chak tak kara hiam thiam thil neya in toy thareng tur le an thiam thil te pungzel turin na cha Sarkar la puichuan COVID-19 ve enkol dam za chu za somruk pathum point pani pali atling to ti soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani